Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Chawpi punllamanta chawpi chishikamami tukuy kay pachaqa amsa tukurka. Chashna amsa tukushka chawpi chishipimi Jesuska Eli Eli lama sabaqtani nishpa sinchita kaparirka. Chayka ñuka Diosa imanishpatak ñukallata sakiwangiari nisha ninmi. Chashna kaparikta uyashpaka chaypi kaqkunamanta mayqankunaka kay runaka Eliastamari kayakun nirkakunami. Jesus chashna kaparikukpika chaypi kaqkunapuramanta shuqka esponjata apanaman kallpashpami rirka. Chay esponjataka vinagre pisatishpa kaspi puntapi churashpami Jesuspak shimiman paktachirka. Chashna rurakukpi kay shuqkunaka saki Eliaska chakatashkamanta uriachinaman shamunchu imami rikushun nirkakunami. Jesuska kutin sinchita kaparishpa paypak espirituta Diosman mingashpaka wañurkallami. Jesus wañukpika Diospak wasi ukupi harkachishka hatun linsuka chakiyaqtami hawamanta uriman chawpita llikirirka. Ashpapish chukchurkami hatun rumikunapis chiktarirkami. Wañushkakunata pambashka hutku pungukunapish paskarikpimi Dios akllashka wañushkakunaka tawkakuna kawsarirka. Chaykunaka Jesus kawsarishka hipami hutkumanta lluqshishpa Diospaklla Jerusalén puebloman shamurkakuna. Chaypimi achkakunaman rikurirkakuna. Ashpa chukchuktapish tukuy imalla tukuktapish rikushpaka pachak soldadokunata mandaqpish Jesusta paywan cuidakuk soldadokunapish achkatami mancharirkakuna. Chaymantami kay runaka Diospak churitakmari kashka nirkakuna. Jesusta chakatakuy punllapika achka gentikunami chaypi rikukurkakuna. Chashna kaqpipish chaykunapuramantaka mayqan mana yuyarkachu kay soldado romanokuna musuqyana kashkaka. Chayka soldadokunaka paykunapak kawsaypika yallitik chay hatun llaki mana allikunawan chagrurishka chaypi yaykurishka shinami karkakuna. Paykunami rikushka kanga achka milli shuwakunata waqtashkata llakichishkata chakatashkata imashinami Jesusta chakatarkakuna. Chaytaka paykunaka tawkakutinmi rikushkakuna karka. Chaymi paykunapaqqa Jesuspish shuktik milli runakuna shinallatak wañuchishka kanapaq karka. Chashna kaqpipish chay punllaka chikan kashkatami yuyayta hapirkakuna. Kay soldado romanokunapuramanta mayqankunaka Jesucristota chansata ruwashpa asiqkunami kashka kanga. Shinapish Jesuska paykunawan makanakunapaq randi mana kashpaka paykunata hatunta llakichinapaq randika payta phiñaqkunamantami Diosta mañarka. Yaya, perdonaylla, paykunaka imata ruwakushkata mana yachankunachu nirkami. Llakichinapaq wanachinapaq randika paykunatapish chasnallatik llakichisha ninapaq randika aqllarkami huyanata. Mana yachanchikchu kay soldadokunapaq kawsayon ima tukurka. Chashna kaqpipish kaytaka allimi yachanchik. Paykunami aqllana tukurka Jesuswan imata runakashkata. Chaymantami paykunaka kayta nishpa tukuchinkuna. Kay runaka Diospaq churitakmari kashka. Soldadokunamanta parlashkaka ñukanchikman yuyachinmi Jesuska ñukanchik kay chay ruraykunata harkay tukushkata. Ama ñukanchikka chayllapitik katichun. Ñukanchik yuytami musuqyachin shuktiyachin. Kay wañuchik shinallatak chaytati rurachun rikurakuk soldadokunaka paykunapaq trabajo chawpi Jesus rikurishpami musuqyachirka shuktiyachirka. Ñukanchik kawsaykunaman Dios yaykurikpi shamukpika ñukanchikka shuk aqllayta ruranataqmi tukunchik. Imatataq Jesuswanka rurashun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna. Ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay. Pagillata uyashkamanta.